Lucas Kapitulo 5. At milyari, inyang dingmalda misaksak lang lumapit kaya, at dindamda ing amano ning Diyos. Iya, migtalakad ya, siping ning dayat-dayatan malat na ning Genesaret. At ikit no di nga duwang bangka, adeti at iluking pangpang ning dayat-dayatan malat, likwan dala, at luluglugan do ding karelang lambat. At linubya king metong karing bangka, aya ingkang Simon, at kaya inawad na king idayuneng ditak king gabon. At linuklukya, at tiro no ding keraklan, manibat king bangka. At inyang tinok nang yang menyabi, nga nakang Simon, iturume king malalang, at ibaldog yula ding lambat yu, bang makaligo. At ti Simon may kibatya at ngana, Maestro, kabukas keng mumumang at alaking ikwa nanuman. Dapot king uli ning amano mo, ibaldog ko ding lambat. At inyang depatanda iti, may kakulang lang binang dakal ayasan, at magisi-gisila ding karelang lambat. Ayila inaus dala ding kayaberang at tsuking aliwang bangka, bang lumapit la at sumaup karela. At linapit la, at kitmando ding aduwang bangka, nanupata, lalbugla. Dapot Simon Pedro pin, inyang akit na iti, siniklawudya karing bitis ng Jesus, ngana, kawani ka kanako, uling metong kong tao, apal pikasala. Uli ning migmulalaya at dinganggang abena. Makainggil karing arakapdang asan. At makanyan mo naman Santiago at Juan ay anak ng Zebedeo at kayabe ng Simon. At Jesus sinabi na kang Simon, katatakot, manibat ngeni, lumigo kang tao. At inyang asakarano king gabon ding bangkara, likwandangan at tinukila kaya. At milyari, king inyang ya at yuking metong karing syudad, o ini, ing metong alalaking mipmong lepra, at pamanakit na kang Jesus, migsa kabiya, at migang muamuya kaya, ngana, Gino, numburi mo, alinis mo ko. Ating gamat na gewang ne at dikila ne, ngana, buriku luminis ka, at kanita mo rin likwane ning lepra. At inutos na kaya king kaninuman, napanyabian, nunge mako ka, ngana, at pakit ka king saserdote, at main ka king pangalinis mo. Agpang king inutos ng Moises, king pamipatutu karela. Dapot lalo pang mikalat ing balita di kilkeya, at mitipon-tipon la ding binangdakal at tao, bang makiramdam la, at maulula king karelang sakit. Dapot ya luluwal yang dili na karing ilang, at manalangin ya. At milyari king metong karetang aldo tuturuya, at ding Fariseos at doktores na ning kautusan, karinla pakaluklok. Apawalangan meni batan, kari hanggang nayon ding Galilea, at ning Judea, at ning Jerusalem. Ating upaya ning Gino at Judea, bang pakayap. Atoy ni, ding lalaki, darlande king metong apagkeran, ing metong alalaking lumpo, at manintun lang piluban, at bang abilire king arap na. At inyang elamanakit piluban da, ulira ding dakal ataw, menikla king bubungan, at king bubungan dinalanda, at bebareng makabili king kayang pagkeran king libutan, at king arapan ng Jesus. At inyang ikit na iting karelang kasalpantayanan, ngana, tao,
ing kasalanan mo, mi patawaran na. At ding eskribas at fariseyos, migmula lang mi pagmatulid, ngara. Nino ining sasabing kapusungan? Nino ing makapatawad kasalanan, nung emo ing Diyos? Dapat Jesus, ang tining balo na ing pipagmatuliran da, pekibatan na la, nga na. Bakit magmatulid kayo karing kekong puso? Isano ing lalong mayan sabyan, ding kasalanan mo, mi patawaran la, o sabyan, talakad ka at lumakad ka. Dapot bang abaluyupin, kinging anak ning tao, makiupayaya keti sulip mamatawad kasalanan. Nga naking lumpo, sasabihan ko keka, talakad ka at dalan me ingke kang pagkeran, at lumakad kang muli balemo. At kanita mo rin, tinalakad siya king arapanda, at delane ingke ang pagkeran. Minuliya balena, paligayan ne ing Diyos. At mi pamulalalangan, at paligayan de ing Diyos. At kinatmulang takot, ngara, may nakit keng pagmulalan abage ngini. At kay bat dadeting bage, may koya, at ikit ne ing metong amanyang ilbuis, aying lagyuna Levi. Makaluklukya king pipanyang ilan buwis, at sinabi na kaya, tuki ka kanako. At likwanangan, at tinalakad diya, at tinukiya kaya. At ti Levi pigtawaneng maragul balena, at mikaating dakal amanyang ilbuis, at aliwa pang makalukluk king dulang akayabera. At ding fariseyos at ding eskribas da, bubulong la sa langkaring alagad na, ngara. Bakit mamangan kayo at miminom kaya bera ding maningil buwis at palpikasala? At pekibatanong Jesus nga nakarela. Di nga tiyo king sikanan, ere kailangan ing manulo, nung eding masakit. Eko di natang bangawsan ko ding banal, nung eding palpikasala, king kapanisyan. At ila sinabi rakeya, di nga lagad ng buwan, magayuno lang madalas, at darapat pamanigapo. Makanyan mo naman ding alagad ding fariseyos. Dapat ding keka, mamangan la at miminom. At Jesus sinabi na karela, arapatyuwari king ding kayan tabe king kasal, magayuno la, hanggang kaya bere ing asawang lalaki? Dapat datang lading aldo, at nung milakone karela ing kakasal, alalaki. Kanita, magayuno la karingaldo adeta. At sinabi niya naman karela ing metong ayalimbawa. Ninuman ene itagpi ing pinilas king imala na bayo, king aran ay imalan. Amagkang agisi na pa ing bayo. At king aran e maging dapat ing tagping may pilas king bayo. At ninuman e milulan bayong alak, karing aran abalat. Amagkang ing alak abayo, at dasano ding balat. At mibulos ing alak, at ding balat, masirala. Nung ing alak abayo, dapat ilulan, karing balat abayo. At alani numan, amiminom king lawun ay alak, apag nasan na pa ing bayo. Uling sa biyana, mayak ing lawun.